ay bilbanyan kasalita ay beren. Pwede kami sansal ang sa pelay o katong pitakin Kamadipw Sarawi yan ng 2017. Mga na ibang taula, muya ay tungal kaping ibimen sa kartita may bawal yan tingoy o tungal sa umuwa o tungal waro. Ibimen wal yan gusti o ya tungal kaping kalangan ng Kauno Koht kayo. Pwehki tuwin sa bulma kupot kalangan mabi. Sa insala nga naman child sa bulma sa ulang kan mapinantiyan kita weni. Mebil ka kalau yang acai bil ka yang leu kacaman totoo ko sa kwalen. Par yang kita sa isuwat. Kalangan ng Kauno o ibil mawiyay tungal sa karatan wow turor ang pwehki senior pastor in Mwomwohdsou sa Kedparon senior pastor in ibang dago sa masang pwehki yayime sa kulman Mwomwohdsou senior pastor in Mwomwohdsou senior pastor bil yang Patrowan te kotki Mwomwohdsou sa Pohnalamwahu nangejo sa Mwomwohdsou ang kupwure onti kaiti labalapkan in Mwomwohdsou join sa yunstop Riyailiya kan koros oleh lang sabol macai seri. Kalangan ng kuramay ko kami sa insaler tuan kosam kaselel o lab ng walyang. Tama imen bato kita ang saukset pwede nanan tumalan ke kaping o peren. Pwede kauno kolokolay ay maur o pilkap niyang konoti parut. O yung kupwure pwede tama tumalan ke kaping o peren nan ang saume Sepatuan Sarawi yang nan pukon Mwomwohdsou Sarawi yang nan pukon Mwomwohdsou nan 1988 hari kit Sarawi la songgowanan Kedparon hari yai baro mese jobta yang toksang nan Mwomwohdsou en Pohnalamwahu iwasabi sa pato yang Mwomwohdsou nan. Hari ino kare tay perendi o kalangan ko. Mwomwohdsou me ikak patowan me Israel me tapi yang kit at kelay nan Mwomwohdsou. Iban stok patowan kaman kupwure at patowan sa bulmaway totong kan sa bulmaway nasan kan yan sa une selelo to nan Mwomwohdsou nan 1989. Easter in kitwa po alisa tuwa war kalangan ng kumail pwede ay sa umesa ba joto isolar pajowan maran uko kan me festival sang mela sangen Mwomwohdsou ari even yay kalangan what will extend ang kumail pwede arail Apol te kawait mesay salang kumay chon Mwomwohdsou kumay kolokolo to lelay sa obsesyo sebil kaker patong wamparon nebit yang ranwat o pleo protonan Mwomwohdsou se kamelele me sabol mamay kamelele o poson kauno ay nanan sawasay ko sekap nan ay sa mesejapin pitak Dame sa uya kaperentur me se pajowan me tohn Mwomwohdsou nyari ye me tapiata at perente kapeng kani ay sa me se yam taganista sa gin goal pwede se store sa patrol nasan kan sang nan Sarawi peren nan kautak sa goal peren ni table sa goal ori se bil pajowan me jojo ay sa wo Israel ko yang kasalita Israel peren te nasan sang nan Sarawi ong nan sang nan John Sarawi. Ari isang bukat me tapi yang kiksen pilkap yang kamelele kauno me sojo me got me chayla ramas me sojo chayis chuka kong no kauno chuka me ba melel o patiti yang kauno kauno ban yei me bangas ko ni dame song mau kan koros mo chay koros ko kalangan Mwomwohdsou nan pwede sa bulmaway apol tutuwe to sang bar me se jobta
yang saya lagu Mwomwohdsou pendala tohn kasaleta upana minumin o kaping kalanganan kumail po yung isa tampil kolokol sa kulmamail kalangan ng kit pilpada lain sa umibang kasan yung kit o ipilmentaula o kalangan kita na sansal lain sa usir po yung ikilam lawa may Easter chama bangkin niya sa malakalan to po yung sa kulmamail sa kulmamail poson ayay mo aloyang sa mantatawag nap te kastalel te yaw sansal mo tayo sa usir o sa kulmamail to sebil kan pacuan kalangan apos tuban kafichar iko borobor kuno Kauno Koht yaitu bangko jeng kasabal sabal mawat kalangan nuk mail Kauno Koht join sai rangot o yaitu bangko kuno mail kapay lawsa tang mail hospital te pacuan ta peina kapne patpo ame pacuan dio na sani te pacuan Maktai bang koskita mego abang pureti. Maktai bang kesela banyo istu bang pureti. Kopta ugi kauno kot nan. Aru te bang pitalan atai kaping kan te kalangan kan utan bang pureti yang kota. Kalangan yang kupura mail o imet wel yang giti ngoi atungal songko wawa atungal kalangan kupara sera. Nililiyaw siya kata. Kalanganan Chairman Korusya. Ay dengan sakaratan kaping Mwomwohdsou sa Madal Kot ang ti Kaitian Mwomwohdsou kan so masakan so lep kapalaban Mwomwohdsou ng kalian siya Kors bayang kot wasaksit na itu sakaratan kunangan toke min badwan waun ke kors di kamera me sakaratakan me siang ermoy yang uyak sawan sabul madal liu bana me telban tak masa ini batuan me kapoyanta sabul madal tatogen Kamadipw Sarawi dan riang ke isang isyu Kamadipw Sarawi Sampah ibaduan kaping ni aralab mansyongo met tuan di kaping laut wamporon sang ngolok kasaleta me ime koyon kaping dari sudah wewe mai mo koyon kaping te kit we sebil kaping sang bagi an kumain kit sebil chan kumain tami sansal mon modran wat sudah patuan tuan siarakan bagi ini lo tahan talakan uya tunggal kaping la Mimil patuan tuan ko uya ke tunggal kaping koyo sabol madal tato aku poin kamel me tegoros mangi tuan kosan dia Kamadipw Sarawi Sampah mungkin uya unan pun pe ko to mawat uya kosan dekap dengan uya patapat ten Kamadipw Sarawi Sampah nan uiwat retain me tuan ini kosan dia me chaptaran Sarawi pengalap chaptaran ko no o kam sakran Sarawi ori bayan panogin miyak patongkan bilgin kirok kono bagi wewe panon tohn sai tindak miyak o bilang Mwomwohdsou. Rangot sesang koto nan Mwomwohdsou ada liu pana kimegot me sesuatu baruan kasih kamu poita. Kaya ay tungal kaping bagi kautak mugdai sa boleman gi. Kami le kau koten yang sa mugdai kautak masan kasih bisaran pamboron sang molok mi kami le kasamando magad kay mo yawir mas wendak yang dahil kakilaban poson wat mugdai kolokol le ran. Tuan dama sansal sangren di sini rin Pohnalamwahu itu alpot. Emelen sebaduan ala bugawat nan kitu polisak walu polisak to sebaduan Mwomwohdsou man. O ikakan katede ranwat tiyo kasamoy gran sawo samala sular. Ti kap niat badodo ranwat ibaduan wewe ti kap nuut kata-kata Mwomwohdsou man. Pilkada kin Mwomwohdsou man to. Nan bombe ranwat padeban pitagi Mwomwohdsou kan. Mun wali alita
generation samalar, generation ni nababalir Mwomwohdsou. Orang canak magkaiba sa bulman gi. Dalananan gag kasawi poson makin kamagit. Mwomwohdsou engak aman engak pension lagi yawan kekailaila dan poson magkaiba sa bulman gi. Kauno magarin man. Pinan ada laramas pasaw. Aban gag bupas. Pranwat Kamadipw Sarawi Sampah imin baru lagi siang saya. Kamadipw Sarawi Abel Kamadipw Sarawi. Tama ko yung kasambuan ng tatawagan ranwat. May kurtiyo mabidadag kataman. Kamadipw Sarawi kinuyawin ng Sampah pun. Iro mo kayo yung kasambuan. Sa kawasan kita, main kataman. Alip lawa. Mawaya-wayaban Christ, kung nga kataman sa bulman kauno, lokolok, kamor, lekat kiyang. Ale, intra, ke wine, mawaya-wayaban intra, pil kataman, tuwan inaukap, nan, iba nag-isayar sa bulmadayan, iran kataman ng ranwat, kung kalap uyawi, kalap watawat, nan, ranin Kamadipw Sarawi, nan, bumawawan siyon, inalaw buno, paisa kayo ulit lumaysak. Paisa kisulan lemay sagi magjalawatan. Wasagis Jesus masani sama mal ko kangalar mana nan sapton apremela. Ayat tuan pelawa me kudi do sang nan. Mata kawasan sang ni arail songon sotaman kamera me Jesus sa Kauno Koht Jesus bakadar di do sang nan. Irail man katiete me samarail Pelawa memurad yang samarail ko nan sapton I pelawa me kusang nan. Kalau Jesus kata yang rail me, memang ada pelawa me kusang nan lang ren Kauno Koht sudah ban mir. Memang ban ale tu wale sudah ban mir. Ime essential ko sa me. Pelawa me samarail ko kangalaw nan sapton remela. Real pelawa ko remela. Ari ime kasambal poson magdal sa bulman gi. Dari dan ale yang trail kaum Jesus dari ka kan dimo. I pasal dan tahu kata uyawi dan kakela ka trail poson kati yang dan me. Lawa troyo me kuli san nalok no ya lawan ka mori kaum Jesus Christ. Ansyo boras dan ka teman-teman ni rawat ko ime ban uya yang trail kamu. Ori kalangan tohn Mwomwohdsou man ansyo motomot bakter ka tineu bana. Kami alam Kauno Koht kupwure. Ime ala ta poitan sa model kautok. Sang ni manjo ko kosong kautok. O bil kam jogla komurumur me tohn Mwomwohdsou man katin uyayang kitong sai. Imen bil pro kupwure. Sisuda paduan kasik me bani mumen bet. Ila balama I paduan mata-mata me. Mumen katik-katik layu miya magari yang raneu. Uyaranan Kamadipw Sarawi Sampah. Apso. Di sini rin mo naman kasi may kasawi mo. Tapi mumun mo din. Bagin uyaw na Easter mo bukan. Kalangan rin Mwomwohdsou man. Totoo, kuya kasalaban puson. Tuan totoo kan, kuya kasalaban puson. Pariman ba tuan? Bulian ti tohn sa yung sa. Kailan kan magkaping rin, masih kaping. Kuya tinggal kaping lau tong doon Mwomwohdsou man. Yan so, masih ba tuan patutan ng baro. Yang ay tohn sahi, patuan, eu kebanok sin sawaskis. Iban patuan tan soksit. Kuen ka kuya, kelala na tungal kaping kalaman. At tungal kaping sansaler ni at tungal patro, sang ni mumut at tungal patro. Aksin mekot, sinuan siya istik-istik sa patuan. Eu kebanok patuan ta kuen ka. Kuya kelala tungal kaping, kata-kata man tohn sahi. Dan riyak kita isa kisu, pang tohn Mwomwohdsou man. Orang iban patuan ta, Chairman Mwomwohdsou, ang badin, Vice Chair. Iban, ia kapingong tohn sahi, kuya kisawas magmali kulti, ang seta at tatawagan sa entat Sarawi, kuwang sawad ban kapul moni, magmali pidian, katulang sa bulman Mwomwohdsou, treasure, bangga punya reperti. Kalang. Kupwure tama sansal ni envelope sawas sang tohn sahi Kamadipw Sarawi Sampah
Tuyagit Asia Gishu. Kuliti. Chalali Mabki. Kuan kayo na yung sagrata, imin baruan bilyang share, kapag marumay pagpunuptagan, memiyak, kalangan ng turmumusun man, Kauno man kan kasabay kapag marumay. Kubur kalangan, marumay kasaryang ito. Ilmiyete, kuburkan meterkere. Sulat, aiban dokita me. Uliban tohn Mwomwohdsou, ye ya senior tinan, kuinen wan paron, ye wan paron peli mus, naban kairala song paron. Nane, kaisem. Suruan yang Willianti, Mwomwohdsou.